abahirwe ntandikwa n'abarwo mu group abernina umugombora ya Vare na Nyakayojo mu district ya Mbarara hamwe na Mbarara City. Muito intihenta seyitu konka government yayemeza kutimba umushenya w'ukushisho buhango bw'isi. So batwirisya katutimba bushuma batwirisya akani yontase yabirye ntase yitu. Batwirisya yo mwe kusya aiba tuzamani bakatwemereza. So now tusima government na n'ekitongore cha abahumuza abo bintu bibatwa izere kubatubinga yo ko twasisere byo buhangwa bwene eti department eji izere yatubasa yatwataraho yathereze mbuzi tugende twebiseho nk'abantu bathereze buhumi ibyo kwaza kuthereza obuhwezi kaza kuya musente n'ibindi bija rutyo kwanza katwebe mu 20 baga kauti ya kabiri batwebe ndi mu 20 hati ya batweze buhumi bina. Aaron Kanchirize umuhezi wa chairman w'abahumuza development group nagirangu nibija kugumana barebuza abahirwe ntandikwa kugira ngo batakajikwatijaga tugagutantereza gataginjira twenda kumanturambura project yo kureba ngo negumizamu abantu abo tubashikaho tibiri byo kwita kwa groups bazaze n'abandi batunje kandi akwa tumontaringa ngumugera omuhuriro yo kurinda umugera gwa Ruizi abahumuza development group binentebekanisa zo kubyara emiti y'emigano myegego yo mugerogu abahumuza project eji nayo ku restoring degraded areas zirimo okukira munongo bubungo na nebshar so nsakwa tubyara emiti especially in Kimugano jimteri favoring amizi dena abantu ababakora nka crafts na cyamhero gwizo bakana babije bakose muganejo abagarukireyo hati nituza kukozesa ekiragiro tuzakuzayo abo turashange tubatwara mu mbuga z'amateka beni babacharginge mukaba kuza umusharara batikiriza enkoko 10 empuni 18 embuzi 9 na forogo z'abahingi 92 n'ebihumi nibyo bigabirwe. Adolf Ayreka, TV West.